K1 proizilazi iz jednog vježbanja karatea, nekad 87. 8. godine, pa poslije toga prelazak na full kontakt, 90. i neke godine, pa onda na kickbox, pa boks i onda smo 2002. godine sve to spojili, krenuli stopama K1, mada je K1 već od 93. godine široko svijetom zavladao, ali eto na prostore Bosne i Hercegovine prvi put 2002. godine. Mislim da ja uživam prije svega u borbi i meni je zadovoljstvo svaki put kad se borim. Normalno je, u mojoj karijeri je nekih 67 profesionalnih mečeva, od toga 48 pobjeda, 30 puta nokautom. Većina tih borbi, 90% tih borbi je bila na strani, malo je borbi bilo kod kuće, tako da mogu se pohvaliti tom činjenicom da sam napravio dosta dobar rezultat. Što se tiče tog osjećaja, ja gotivim borbu, volim borbu i ja bi se volio boriti čitav život dok sam živ, ali eto, vrijeme čini svoje. Ne znam sad kad pogledam da je tu bio Alistair Overeem, Melvin Manhoef, Aleksej Ignjašov, Jürgen Krut, Petr Vondraček, Wendell Roche, ne znam, još mnogo dobrih boraca, Daniela Gite, Raula Katinasa. Ne znam, stvarno, koga od njih da izabere čovjek, sve su same, hajde da kažemo, zvijeri. Tako da, s kim je bilo najteže, ne znam, možda je taj prvi meč sa Melvin Manhoefom kojeg sam nokautirao u Holandiji, meni je on bio nekako najteži jer je bio moj prvi, hajde da kažemo, pravi meč. Pa s obzirom da je to baš tako kako si opisao, baš krvoločna jedna borba, jedan sport koji je pravi gladijatorski, većina boraca, ja sam skoro sa većinom, 99% boraca sam u ok odnosima. Ako ništa imam pozdrav zdravo za zdravo, a sa većinom njih sam u dosta dobrim odnosima, čak i posle meča razgovaram o tome kako je koga pobjedio i mislim da u tome nema ništa loše. Pa moja je karijera šarenolika u zadnje vrijeme, ima i pobjede, ima i poraza, dešava se ono što se svim borcima maltene dešava na Balkanu, hajde da kažem na Balkanu. Ima tu i poraza, ima i pobjeda, ali činjenica je da smo mi malo ovdje odsječeni od nekih, hajde da kažemo, pravih tretmana prema treningu. Ne znam kako bi se pravo izrazio, ali moramo se približavati Evropi, moramo prilaziti njihovim kampovima, moramo krasti znanje, moramo biti jednostavno na sve moguće načine dođemo do informacije. A tu informaciju oni, Evropljani, pogotovo Holanđani, jako dobro kriju. I onda to je veliki posao za nas odavde. Pogotovo je meni veliki posao iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva. Ja nikada do sad nisam išao u neke kampove da treniram, se spremam, ali meni se čini da je blizu vrijeme da ja posjetim jedan od jačih kampova. Ja nisam zadovoljan ni s odnosom u svijetu kako je prema ovom sportu. Mislim da u pojedinim zemljama je zanemareno skroz, kickbox, K1, ne znam, nebitno. A na našim prostorima to je gluho bilo. Ne daj Bože, ne da Bog nikome. Ljudi to gledaju još uvijek kao jednu potencijalnu varijantu da se dokažu neke druge stvari koje nisu nimalo bitne, koje nisu sportske. Prije svega to je sport i mislim da se prema tom sportu treba obhoditi sportski. I mislim da mi sportisti smo i dokazali, evo na primjer u zadnje vrijeme Goran Radonjić zajedno sa Jokićem bili su u Sarajevu, ja sam dolazio u Podgoricu, narod Podgorice i Crne Gore mi je dao veliku podršku i stvarno jedno veliko hvala. Bez obzira na poraz, ljudi su čestitali na borbi, jer to je takav sport, gladijatorski sport i mislim da je odnos na našim prostorima može i treba da se poboljša. Mi sa Balkana bi trebali izbjegavati borbe jedni s drugima, jer dovoljno ima prostora da se dovedu dosta dobrih boraca i dosta velikih imena. I mislim da imam izvanrednu saradnju sa šampionom Radonjićem. Ovom prilikom ga pozdravljam. S druge strane imam veliku i dobru saradnju sa Mirkom Filipovićem, Rok Štrucl iz Slovenije,
onda ne znam, ima par boraca iz Makedonije, iz Srbije, Duško Bastrak, Dragan Jovanović. Što se tiče naših boraca, sa svima sam okej, sa svima pokušavam da, inače sa borcima sa Balkana pokušavam da ostvarim saradnju i da imamo jedan korektan odnos sportski.